dongi ngimpat judang ta kata transparency ba ka transparency hakino pino pidong jong transparency jongi lada mapi hin wan hakabor shwa ba pinye election biang pilane nomra ya ka transparency katno pia ya ka mopan katno pia ya ka lampreng katno pia ya ka nomsong katno pia ya ka mopan di nakini di MLA scheme jong pi di ba ban ai development jong kasno ta kuleshibon ya ba khai Kuleshibon kau yang itu kan jikeli jumpi. Lalu mana apa pengarang training kau nak kerja jaya kan? Apa ka State Rural Employment Society? Ka scheme MG kan scheme ka berkerap tahun. Biarkan haitun, biarkan haitun. We will talk now. Biarkan haitun mana mana? I thought the public, we should respect the public. Are biarkan haitun? Guna haitun. Gua mentip, landmark scheme MGNRG, ngiran ek social audit forum, ngatrai baru apa kita? Ngiran ek social audit forum, hang datang social audit forum, la prepare ek report, la tak guni ek report, la gua penyo ek mentip, ngatrai ke search kita, sorry, okay, la gua mentip, ya kecing penuh kecing saya, ngiran ek social audit report, ngiran ra, ya ke policy trekam, kumpulan kau yang transparency. And accountability come. And accountability. You should be accountable to the people, to the state of Meghalaya. As the legislator, I will be the one. I will stand by your side. Marian Batipa. Piakan high talks. Piakan high talks na naman guys no. What you can high talk, what you can high tone. Nganang jay-jay na naman Because it was an introductory part. Nana I love introduce ni Jong. Siya aku tak ada show pas kedret le. Lebih kan untuk. Lebih kan untuk. Keren siya percaya siya pa ba? Ngong ipi 25th anniversary jeng bayar hack padan burong. Kibo Monica TV ban penisa kibat ba. Gila kami. Ngong ipi ngan peni ke scheme. Arkolak footpath open thor. Arkolak kau umponi hadang kerding, Sao polak nginsang ban lagi idu kerja pilot construction, ya kan nunggu sport complex. Nginsang si payang, nginsang tak mau nurim dia, nginsang tak mau nurim. Sudah dia kam. Okay. Habangnya crunch pangga transparency bo. Kumang ong ba nikong apang ma bikipat ba bangamla bandung sabarok ki yeng ki tliweng jumpe. Tamba ka kamram jong unong yalamam ndai bandung ki tliweng shua collection kade hadian jong collection. Te bat pilai iru ba na kawi ka por ba balai kamjudan transparency ngan batai pi. Dan transparency namar ba bun kini kipisahan ki ya kini ki dalal ne. Bun pisah ya dalal. Karena berpipet yang lebih mengayat yang mengayatang arlay mut kibriu. Ting beli ngayat arlay mut kibriu nomor 6 dan mensiu kini kibriu. Kini kibriu tiga tengah. Dala kajong gamon. Balada ngingim don kam siu mensiu kini kidalal bubu citudang dan nakadiang nakamon em. Lalu akan menolak transparansi. Balada akan bertrai kam hok. Ya kata skim jong pai ba kumang ka skim jong pai ba karman jong pai ba. Ngin bertrai kam hok nakabangi weng kini kidalal. But on don shu kini kibanyo kontrak lada unyu breu bamnang menteri kamsimen unungyo itu kontrak kamtrai sarat kamsimen. Tak katai no dalal. Nathai long very specific. Ajin kali ka shai ba bana ka scheme ka jongpi karno shabopat karno shalong mensong. Nathai ka phai long specific. Dia pinayat yang bagi election yang sesistir. Ngatir semua tengah di gue. Ya ke MLS scheme, ya ke baga sorkar to ai hau MLA. Kadi bandon ke annual report mangas nam, baban bu haga website kenang bagi bayi di principal. Ito,
Kubesibun yang pang yang turajing keli ke jompi ke bamane. Te politely ngan jubab yang turajing keli ke jompi mana ngaladat keren ni kan ni prabanai menshwa ko ini interview ba ngaladat narilat yang berkat schemes bagi MME yo asisna. Ba ngalak keren ni dah kabasai ba implement ni scheme kumangal abatay mana ni apo konsuensi penharukra kalau besok ba kajikan besok ha bagi ni penmi namar kadi konsuensi ko belum very compact konsuensi ko berat bagi datang privilege no kumang mana kamaupat kalang keding ni kalau siap ke golf links ke penforba abatkan nomensong kita calculation ni besok ba pangala ai kumanya kadang ina pentek mah kasnam sapulak ya kowe kisnam gidan privilege no hindi susah kalau ngarap susah kami atur sapulak mitay sapulak ibatam accountability ngin peni na benta ijinan kam kibadet kibarya tahi kubesi pun besi banget mga batay lupa tayo ya ka sinong lom siya ladab ay kaway ka ambulance bas hola ya kalau siya ladab ay ya ka manan football bas hola ay sorry manan football hola ambulance nyong la ya ka belfon ladab ay pralak sanaja kata kade ka transparency bagade ngawara lemah cemesta nata syong sekretariat Nalong UMLA ngan sa pani accountability man kisnam kay pangahay nga ya kisnam ngong IP nimnong clay kane ka jintok hapig payba ya kane ka biting na biuro kapaday ka skim no UMLA lat crore prop sawat lat hawajar lat section te kane kamde ka transparency tangan ni kubesi bol ngapwa kren suwe ang kating mabiyong kren nang ika lumang ka sarkar ka FPP jongi san kro doon na ay pasina ka tikstro tapi kwa ka iso ya ka TCM lo bari jang sakal skim abu pra kro kendai paula ka ay po mopan tapi kwa iso ka transparency